Energia. Eredu energetikoa aldatzea biziraupen kontua da dagoeneko. Euskal Herriak pairatzen duen dependentzia energetikoa ikaratzeko modukoa da. Kontsumitzen den energia da bakarrik 5% da hemen ekoiztutakoa. Eta beste guztia ekarri behar dugu. Politika berri bat behar dugu zifra hori apurtzeko. Eta horretarako noski, berriz ere, benetako erabaki politikoak hartu behar dugu. Noski, energia lortzea, horrek ez du esan nahi, egin behar denik, ez frackinginik, ez da ere Garoñaren luzapenik. Bi jarrera daude edo bi eredu, edo bi jarduera, deitu nahi duzuen moduan, energiari dagokiola. Bata da jarrera ekonomizista, ustiatu, eta bestea da eredu energetikoa aldatzeko errespetu ikaragarria izatea ama lurrarekin. Eta modu inteligenteko batean, modu azkarrago batean, modu hobean erabili energia alternatiboak. Ante estas dos posturas, la postura de Euskal Herria Bildu es la apuesta por un nuevo modelo energético que acerque los centros de producción a los centros de consumo. Lehen aipatu dut, Zubiren hautzaz hitz egin dudanean. Que se sustente energías renovables, que además se apoya en una tradición antinuclear de Euskal Herria. Y por ello vamos a trabajar por el desmantelamiento definitivo de Santa María de Garoña y por paralizar los proyectos de exploración y explotación de gas no convencional. Nos parece interesante una imposición fiscal progresiva de los niveles de consumo de energía, de manera que quien contamina paga y el que provee de servicios ecológicos cobra.